Pozdrav ljudi, evo ja bih rekla da sam danas manifestirala svoj posao jer sam potpisala danas ugovor. Ne znam se sjećate, zadnji put sam pričala za jedan posao koji sam odbila jer sam imala loš osjećaj i isplatilo se što sam odbila jer sam prvo sam mislila joj možda ipak nisi trebala. I na kraju mi se desila jedna situacija, ja sam prije jedno 4-5 dana jednostavno sjela i rekla sam sebi, tak bi bilo super kada bi našla posao ujutro od 8 do 12 ili od 7 do 11, znači na pola radnog vremena, rekao samo od ponedjeljka do petka i subote i nedjelje uvijek slobodno. I sad ja se ništa, sutra dan se ja probudim i pogledam onako na sat, dobijem nekako ko impuls neki, pa da ja imaš još pol sata vremena, idi pogledaj je li ima nekakvih poslova. I ko za vraga, nađe se jedna ponuda i ja ništa, idem odmah. Imala sam već sve gotovo, rekao idem se prijaviti na posao i nije prošlo 2 sata, zove mene ta ženska i zove me na razgovor za posao. Dragi moji, znači posao je, kako sam sama sebi rekla, od 8 do 12, od ponedjeljka do petka, vikend slobodan. I kad mi neko kaže da to ne funkcionira, da manifestacije su to gluposti, meni se događaju nevjerojatne manifestacije. Kad sam ovo bila izgovorila i kad sam sama sebi rekla bit će kako bude, nisam ovisna o tom novcu, desilo se čudo, znači u roku 2 sata, u biti ono ujutro kako sam se prijavila, nije prošlo 2 sata da je mene žena već zvala i to je to. Nemojte prestati željeti, manifestacije i želje su nešto najljepše u životu. Meni se momentalno toliko puno stvari dešavalo i stvarno funkcionira i vjerujem da ćete i vi naći svoj put. Ja sam dugi niz godina prestala uopće više željeti, sada sam toliko u šoku šta mi se sve dešava i sve što je dobro je super, što je loše prihvatim situaciju, život ide dalje i veselim se da mogu rasti i da mogu raditi na sebi. Evo ovako, nadam se da vam je ovo mala neka inspiracija bila i uživajte mi. Ćao!